Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uwe kuna nakshnong nongjeri Riboy District, ula penye ka kam babha jong u dakaba, u pelat em ya santli Khun Klaret kaba ki khot haka ktienong we ki Lesser Indian Civet, u lumlang thank you. Ubadang Katsan Snem Karta bat ubadang pule haka kelas 9 Hanongjeri Presbyterian Secondary School udai Khun joko kong ban Shah thank you ulum lang ulai thu haka step arpun riu tereng haka por kendai bja kat baudang mut bandit terei bat ka Kmie ulai yok ngau ya ka jingpa kasur kum ki Khun miau haka wei kerut nong balong Khla ka badan haka tekisnong bat marmar ulalek banjingo bat lam penban ya ki santli Khun Khla ki belaji slap haka te ka Khla Markum tahi ula syemiki bat rak selayeng ban pensaan bat ban pesaba meki bat ula ong bau dap dak men sim soksen e ki habau yoi baka Kmie jongki kalayam bala ingkhong nakadau baka syabat elektrik hadien baka kenti ha usainar elektrik bodan hakate ke caka ha ka beningkong ulum lang lo ong ba uling a men sim kumno ban le na ba umtem dai kini ki Khun Khla ki bam henrei ha ka bakhaddo ula pendi eki dak don bat upen saat ha isenduk kon kabalatap dakajahan ulum lang thank you wat lau dei tang khona ren hanreu doni ka men sia man e ki mran bat ukwa ban penhe pensani ki dei Khun Khla bat ukun tu ki patba bakim dei ban penyak pathari ki mran kham tami ki mran ki balas dang banduk jan hadin arsngi bulari la sumari ki bahyang sam kim tep shu kumno ban le bat ki la pentep she ki nong thok khobor jang ri boy bat haba ki nong thok khobor ki lawan pet ki la pentep no skitnat wildlife ka bran hanong po bat markum tahi uba wan piling do ubadai forester jakatnat wildlife nongpo range ulawan ban chimti kiti kisantli Khun Khla kat nongjeri perbang awan nam sning yo ngau tengah lek ma dan gini Khun kila jigat tengah snai ngon ran asing nai dut yai po kandom tu dembala sop thlang yap te jimrat ndai ban bom do yai te gat tip dam ski wildlife para wayo ini di marat mo kubangim tiketeng hado mentaro te nakaliang jungi sem ji pen em kunun pen em gimrat siba em saklau te nakaliang jungi da kerpat ekenya tanat joko wildlife akan wan simti no ya gini ki marat ba nga kenturu ya ki ba kimdei ben penyap ada kiyo ya gino ki marat ki ba dei ban em saklau dei de ben pentip marama sak wildlife